Pozdrav svima! Ovo je Xiaomi Mi Note 10 Pro, točnije njegova kutija, i radi se o telefonu koji je prije par mjeseci osvojio naslovnice radi dvije stvari. Njegove 108 megapikselne kamere i velikog rezultata na popularnom DxOMark testu. Moram naglasiti da je ovdje u pitanju Pro verzija, znači ta što je bila na tom testu, a ne obični Mi Note 10, no o tim razlikama ću nešto kasnije. Idemo prvo vidjeti što se sve nalazi u ovoj kutiji. Prije nego što nastavim, samo kratki podsjetnik da Bytebox možete pratiti na portalu gdje uvijek možete pronaći najnovije vijesti iz svijeta tehnologije, a nedavno smo otvorili i Discord server koji svakako posjetite. Link za portal i pozivnicu za Discord možete pronaći u opisu ispod videa. A sada, natrag na unboxing. Mi Note 10 dolazi u ovoj ogromnoj kutiji koja odmah daje do znanja da se unutra nalazi velika komadina hardvera. Ne samo veličinom, nego i težinom, jer je ovo možda najteža kutija što sam ikada vidio za jedan pametni telefon. Otvaranjem kutije odmah sam primijetio da je netko uvalio Huawei P30 Pro u Xiaomi kutiju. Ma šalim se naravno, ali sličnost je na prvi pogled, čak i kroz ovu foliju, nevjerojatna. Odmah ispod nalazi se mala kutijica u kojoj se nalazi iglica za SIM utor, upute za korisnike i poluprozirna gel maskica koja će itekako dobro doći jer je Mi Note na izgled vrlo klizav telefon. Tu je još standardni USB-C kabel i onda još jedno lijepo iznenađenje u vidu 30W brzog punjača. A sada budite tihi jer ide svečani trenutak skidanja folije i onda idemo na prve dojmove. Mi Note 10 definitivno vizualno podsjeća na Huawei P30 Pro. Znam da se to može reći za mnoge današnje telefone koji sliče jedni drugima, ali ovaj zakrivljeni AMOLED zaslon koji je iste dijagonale kao na P30 Pro, a onda još izgled zuba, to jest noća i raspored kamera izazivaju samo takav deja vu. Doduše moram reći da je osjećaj u ruci potpuno drukčiji. Mi Note 10 je teži i deblji, ali me zapravo iznenadilo koliko mu ta debljina kombinirana sa zakrivljenim rubovima zapravo odgovara. U prijevodu jako lijepo leži u ruci, ali je naravno i klizav, pa će ona maskica iz kutije definitivno poslužiti. U suprotnom, teško bi preživio do kraja recenzije. Ova Pro verzija ima identičan hardware kao obični Mi Note 10, ali ima nekoliko ključnih razlika. Procesor je u oba slučaja isti, Snapdragon 730G, koji se od običnog Snapdragona 730 razlikuje po bržem grafičkom čipu. No tu je zato sada 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, što je osjetno više od 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije kod običnog modela. Osim toga, jedina druga razlika je u kameri. Naime, leđa kamera na Pro modelu sastoji se od 8 elemenata, a ne 7 kao kod običnog Note 10 modela. Xiaomi nije objasnio čemu točno služi taj dodatni element, ali dodavanje dodatnog sloja, to jest elementa, obično znači nekakvu korekciju, bilo boje ili recimo distorzije slike. Budući da su mnogi primijetili da obični Note 10 ima blagu distorziju na rubovima slike, ne bi me čudilo da leđa na Pro modelu rješava upravo taj problem. Od kamere iskreno očekujem da bude najbolja u ovom cjenovnom rangu jer ovo možda jest malo skuplji Xiaomi telefon, ali je opet jeftiniji od konkurencije. 108 megapikselni primarni senzor samom brojkom govori da se radi o nečem posebnom, a brzom usporedbom s recimo Galaxy A71 pokazalo se da je ovaj senzor doista moćan koliko brojke govore. Usporedio sam ga čak kratko iz Galaxy S10 Plus u noćnim uvjetima i impresioniralo me koliko je Mi Note 10, barem u tom slučaju, blizu jednoj od najboljih kamera na tržištu. Ne treba zaboraviti ni da ima peterostruki optički zoom, što je nešto što niti jedan konkurent nema. Zapravo, na stražnjoj strani je čak 5 kamera.
a osim te dvije što sam naveo, tu je još 5 megapikselna sekundarna telefoto kamera za dvostruki zoom, 20 megapikselna ultra širokokutna i 2 megapikselna makro kamera. Šećer na kraju je monstruozna 5260 mAh baterija s podrškom za 15W brzo punjenje, a sve to zaokružuje cijena od nekih 650 € na europskom tržištu. Ovaj model sada službeno stiže i na naše tržište, što je naravno prilika da vas kratko podsjetim na HT Aeronet koji je sponzorirao ovaj video. Hvala Aeronetu na podršci, a kod njih ćete ubrzo moći kupiti Mi Note 10 Pro preko nekih od brojnih Aeronet tarifa. Za više informacija posjetite njihovu službenu web stranicu. Recenzija ovog modela stiže kroz nekih 10-ak dana, a najvjerojatnije će je raditi Ivan. Ako imate nekih prijedloga što bi voljeli vidjeti u recenziji, svakako se javite u komentarima. Ako vam se svidio ovaj današnji video, onda svakako ostavite jedan palac gore, pretplatite se na Bytebox YouTube kanal ako već niste i zapratite nas na portalu i na društvenim mrežama. Čujemo se u komentarima i do sljedećeg puta.